Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Bungot kinong rep yo jhur kubi kilamat iga jingdu nong gabakrao hadin bakila shem baute umar rep ujongki ulah hiardor habadilang kata hakador tang hendriu lani pratengka shikilo kate ke jing hiardor ute umar rep kalong katkum ke jing keno kawei kalong kemi na kasnong jongsha kakong meli kharsono kabakum kawei ni kinong rem kala ut hakmat kilat pathai khubor daga bakeno baki dalal lani kinong khayi ki bajuan ban shem yute umarem ban penya chiki yo kihan ki wan thiet hakador kabatan kabakani ka jing hiardor kala khata bar khnyot ya kabor jong kinong rem ki bajurep yu jhur kubi bat kerpat ru shaki bor kamrap ka sarkar bakin tuklar halor kane Habau Ribhoi News ulayo ban perthau nagi katu katni kidukan dejhur la shempen ban bagi nong dejhur kidi yo kubi hakador laipho lane saupho tengka shikilo shikipajba bat kithet naki nong khayi hakador khatphra hadu laipho tengka shikilo kaba kane kapau tingkren bagi nong rap jhur hakajalla kidu nong shikadei nakadaw ko jingsha khnyat dor ben haki nong khayi ki bajuan banthet yaki jhur naki nong ram Katkum kajing ut kanong rep na jongsha kala kerpat jur skibor sarkar bakin simkhia banle ii halor kani khanang bakin nong rem kin ommat ikum kini ki jingsha khnyat ben hakador kamur yaute umar rem bakila rep sitam baro sikata coba kita pula membatai ini udor jong kubi bakide katno bisede kani tingi di laipho wali laipho arsan tong ne ba ayo tong tai laipho arsan pho tai Dekador ko bigit pat na gini ginawan ra jhur hayo namar pilisim na yo gini jhur itu tay ki man kasngi ki poy to khatra arpho man fra tengka arpho tengka we arpho tengka si tan hoi si kilo kan kilo mat kubi to long ta vi ga da haba bun padeu tu unang yanyon sinyon ni kalau belum kayo kahat yang jinggi ni jhur matam kubi Amtam ho kubi te ni kumta chane kamda ya cheo ro kubi Agisi kalau kilo gede kadon ni tu ba don ba si 8 kilo don ba lai kilo don hakat ni हम लोग यहाँ में बाजार से लेके आके 40 में बिक्री करता है 40 तो मतलब जब ये सब ये गोभी आप बाजार से लेता है बाजार तो बाजार से लेने का टाइम में मतलब उन लोग कितना लगाता है एक गोभी को आपको एक गोभी नहीं हम लोग 1 किलो में लेता है किलो हिसाब से लेता है किलो तो 1 किलो में कितना हम लोग किलो बाजार में 30 करके थोड़ा थोड़ा लेके आता है जैसा 10 किलो 5 किलो ऐसा खुला लेके आता है हम लोग मतलब 1 किलो का कितना लेता है लोग 30 बस 25 30 ऐसा तो 1 किलो में कितना थू आता है 1 किलो में ऐसा 2 पीस आता है 1 पीस 12 दो Kena kata kadang awan hang ne kadang kadang nak mentang ada kenong rep. Tingi iba uni kubi mentang ula ngila ula long ban ot long ban de ban poi sayo rei mentang utak kador jung kubi mentang kalong tang nyau tang ka kilo. Te kamot ngi kinong rep ni i kila ya ut bun ki bala ki ban ot lu kanong ka barem ka pegali ka barem. Dan kemudian tu kan pernah kasih kilo kemudian nilai ya, kan lum tu kebagi buai kalau ngabarem, kebapai dor kumba sanpau sinur kami ni saja ang pokok senang kejongi, bat arpusan kedai keba siutang surat kubi kabun kedai sanpau. Kena kata kadang i bikin orang rap mentah kalau kecing kiliap tangan, kimla suban yo tangban wat ban thiet jing bam namar kecing tak pala tu kubi. Kena kata kadang awan hari ni mentah ni por ban kerpat yak sarkar kabadang kabor bahkan thau lem kilat kilenti ban supply yang ni kubi ublatat namar ba ngi suwan jadi hayo ngimtip ikilat kilenti reki minister ka sarkar kabadang ni kabor kabala ban supply si kiwei pat ki state reki jing kerpat ka changa kalong ba pinya pet lem om pin sengak le makaran ma re dawan si sinong chong si chong ksa ka than kinong rap kubi
pin ya i la joki khmat ba kumnu kubi wat nga dang phun men ne $1 ang kan no phi de kubi man ta ang menin le reu tangka si kilo te na kata kadaw banya ot ngem not syu na mar ka bay kali ka baram bat ka bay balaban ay nong ot ka baram tingin syu e halum menta ang mga syu thok re la ka pikwa ti sya wan ban sa sinong jong sya jong i ban pet lang jong i khmat yaw ne kubi maru ne kubi lang ban e upan dang long ban e si tayo henry kubi si sin ulaman menta hi hak ot no te na kata kadaw kalong ka balong emergency ha kane kiting iyo kubi ki dollar ki badang sinang chongi ki bathiet hi bat ki dollar ki bapinde yo do ru ngadang phun men ne phun ni tai we dollar ang kan no bia de kubi se yo ti ang nyo tong ka pratangka te na phun ni tai we dollar ro yang ba menin dang la nyo tong ka pratangka ta ka sngi tip kan long pum no ang ta